iminsi ihanahana ndetse wabonaga ko ibitego byinshi byaturukaga hagati mu kibuga. Ubona ko kuri iyi nshuro noneho mediane yabo itari guturuna cyane. Nyuma yo kugerageza inshuro zigera kuri ebyiri zose, uwitwa Jordan Nzauni Mbumba mutoto kutoka DRC akaba ari ku ishoti, urutambi rw'ishoti, ishoti yagenewe mu kilometero 120 ku isaha. Umuzamu Kadime Ndiaye yitunatuna, atari intambwe imwe, atari intambwe ebyiri, aryama mu kirere, aryama ku muyaga, agerageza kuba yakozaho imitwe y'intoki, ariko biranga ishoti rya Mbumba rirukira muri Ronald Mushundura. MVC kimwe, Rayon Sport ubusa. MVC Jaune Noir, abafana baje mu birere. Uwitwa Mbumba areba Kadime Ndiaye uburyo yarahagaze nabi, atereka mu izamu, shoti remereye, sensational, what a player. Pira tera umupira Kadime Ndiaye ntiyari bubashe no kugarura. Mbumba hariya uprofise umupira byanya kiriyarinze, amandi Mbumba atatera icyitwa racket. Witwa Mbumba no akaba hagurukije abafana b'ikipe ya Jaune Noir cyangwa se ikipe ya MVC. Bari bategereje minota myinshi Mbumba agerageza kuba yatera mu izamu rya Rayon Sport, byanze ariko biza kurangira. Atasiyo reka turebe, funga akazi gakomeye gakozwe na Obedi, arazamuka. Twareke tuvuga ko kuruhare rwaganijuru eri ashobora kuza kuva threat cyangwa ashobora kuza kuva ibibazo, ashobora kuza guteza danger cyangwa se izamu ry'ikipe ya Sport rikaza kuzamo ibibazo. Uwitwa Obedi atera umupira, ashaka gutera santere byitwa minus, agabanya ikibuga, hanyuma uwitwa Nying arokiriyaringa, Obedi awusubijemo umuzamu Kadime Ndiaye araryama, aryama umupira kufata biraga ahubwo yatawareza Mushundura. MVC 2 ku busa Rayon Sport. Murera abafana batari kuboneza uburyo igice cya mbere kibabaye kibi cyane, ibitego 2 ku busa. Ni Fred waruteye